cijelu noć nismo spavali jer se gospodična Lili boji grmljavine. Znači, napokon su najavili hladnije vrijeme za hlađenje, kišu, ali s tim i olujno nevrijeme. I tak je bilo cijelu prošlu noć i toliko smo se veselili kao napokon ćemo se naspavat, napokon će biti svježe, napokon se neću 100 put morat budit po noći. I onda krene toliko grmit da se Lili tresla cijelu noć, hodala po kući, da sam morala biti uz nju, a to nije priprema za dijete danas sutra, ja ne znam šta je, tako da i ona je cijelo jutro izmučena i ja sam cijelo jutro izmučena. Daniel je krenuo radit, gotovo mu je godišnji, došao je na posao doslovno nikakav, tako da bit će ovo vesel dan s obzirom na to da imam stvarno jako puno posla. Ako mi vjerujete, ja još uvijek nisam oprala ovu posteljinu i stavila na krevet što sam vam pokazala neki dan. Mali i kratki, neću reći uvod, niti objašnjenje, niti imam potrebu se objašnjavati vama, ali ako ste gledali zadnji vlog, vlog je završen u Daruvaru. U Daruvaru smo bili prije nekih tjedan dana, ako se ne varam, i plan je bio tamo ostati, ići na kupanje, raditi sve i svašta. Međutim, dobili smo jako ružnu i tužnu vijest. Imali smo smrtni slučaj, Daniel i ja. Bliski prijatelj, jako bliski prijatelj je nažalost preminuo. Ne želim puno objašnjavati jer još uvijek nismo svjesni šta se dogodilo i zadnjih dana smo doslovno bili doma, nismo radili ništa. Danielu je proletio godišnji, sve što smo planirali jednostavno psihički nismo mogli, koliko nas je potresla cijela ta činjenica. Malo su mi suzne oči, ispričavam se. Uglavnom, zato je vlog završio tako kak je završio, zato nismo ostali dulje u Daruvaru. Imali smo plan otići jedan dan se okupati na more, nismo ni to otišli. Nema veze, nažalost to je život, koliko god da je teško. Moramo nastaviti živjeti dalje, moramo nastaviti raditi dalje i jednostavno drugog nema. Ne znam zašto sam uopće vam sad ovo objašnjavala i ne volim tak dijeliti. Naravno da niko od nas ne voli ružne stvari i ne voli pričati, pogotovo ne ljudima koje ne poznamo, ružne stvari, ali toliko vam dajem nekakav uvid u svoj život, iako nije ni blizu potpunog. Jednostavno želim da, ne znam šta želim, da smo svi svjesni da sve lijepo prođe u sekundi, da se život promijeni u sekundi i da moramo nastaviti dalje i to je to, druge nema. Mene čeka toliko posla, meni za 2 tjedna počinje škola, ljudi moji, uopće nisam spremna, toliko tog još imam za napraviti, ali jednostavno moram se pokrenuti, eto, toliko. Moj plan za danas je nastaviti gdje sam stala. Idem zalijepiti prvo naljepnice, radila sam od šljiva pekmez koji je ispod stvarno jako fino i jako sam sretna i htjela bi napraviti lijepe fotkice jer me toliko to veseli, tako da Danči mi je napravio naljepnice sinoć, tako da idem sad prvo to zalijepiti. Ona je toliko zmučena danas, toliko pospana, doslovno cijeli dan leži i ne znam jel čujete zvukove u pozadini. Znači u ulici rade krovište susjedi i majstori nabijaju cijelo jutro. Misao moj, kak se ona boji groma, pa vi to još niste vidjeli. Spavaj beba, spavaj, noćas neće grmit. Neću joj obećati jer ne znam, ali mogu joj obećati da ću je čuvat koji prošlu noć ak će grmit, Bože. Samo sam vam htjela pokazati moj pekmez od šljiva koji je stvarno jako dobro ispao, već sam ga jela, pa snimala sam vam, da, pa Bože, snimala sam vam. I Danči mi je napravio ove naljepnice, znači to je papir koji je zapravo u obliku naljepnica i onda samo na njega printate natpis, jel? Znam da ljudi koji rade zimnicu da ne rade ovo, da si ne lijepe personalizirane naljepnice, ali mene vam ovo toliko veseli, znači toliko me veseli i onda mi je lijepo kad dajem nekom za poklon taj pekmez da ima gore lijepo naljepnicu, ne znam. Ali ove posudice su dosta male i ja moram svaku naljepnicu malo odrezati. Moram ju malo skratiti jer je
predebela, a ne znam baš ravno rezat, ispašće lijepo. Ajmo bar jednu zalijepiti da možete vidjeti. Evo ga, koliko ovo slatko izgleda. Šljiva Chic Garden 2024. Iako ove šljive nisu Chic Garden, nego su voćnjak mog dede, ali ja sam ih radila i već naljepnice imaju ovaj natpis, tako da, eto, to je nešto što me veseli, s čim sam se zezala zadnjih par dana. Zalijepit ću još 2, pa se bacamo dalje na posao. Pogledajte moju lijepu štrudlicu, imala sam vremena i ispekla sam ju. Unutra su jabuke, tako da sam potrošila sve jabuke koje sam donijela iz Daruvara iz voćnjaka, ne sve, ostalo mi je par komada za jelo. Ali ovo toliko lijepo izgleda, sad ću još kore namazati malo s mlijekom, da Lili, i pustit da se ohlade, kasnije mi dolazi tata, tako da moći će i on uživati u ovome. Plan za danas je i iskoristiti ove zelene jabuke. I znam, sad ćete reći, ove jabuke nisu zrele. Upravo to je i poanta, ljudi moji. Znači, vrijeme je jabuka, međutim nisu sve vrste još zrele. I ne znam kako kod vas, ako imate jabuke, puno puta nezrele jabuke padnu s drveta i onda ih morate skupljati po podu. Većina ljudi baci te jabuke ili ako ima domaće životinje ili stavi negdje gdje radi, kak se zove, kompost, da, baci ih u kompost da se razgrade. Međutim, postoji par načina kako možete iskoristiti nezrele jabuke koje su vam pale s drveta. Meni je plan danas snimiti reel za Instagram, ali objasnit ću vam proces i ovdje. Sad, šta ćemo raditi od ovih jabuka? Radit ćemo ocat, jabučni ocat, i to prvi put ću u životu probati nešto tak. Naime, na stranici Agroklub se zove, ako se ne varam, često znam tam čitat razna iskustva, savjete, članke, poljoprivredne članke, i izašao je članak što napraviti s nezrelim jabukama. Postoji više opcija. Možete raditi sok, možete raditi kompot, možete raditi džem, možete raditi pire, ali imajte na umu da ovo nisu skroz zrele jabuke i nemaju veliku koncentraciju šećera, tako da ćete morati paziti na to da dodate više šećera. Također, nemaju baš previše okusa, tako da ako radite džem, pekmez ili nešto drugo, ubacite unutra vanil, šećer, cimet, klinčić, nešto da da onak šmek. A zadnja opcija, po meni nekak i najbolja opcija, je taj jabučni ocat, zato što te jabuke jesu kisele i onda kroz taj cijeli proces fermentacije će se one još jače ukiselit. Probat ću ovo, snimat ću, kao što sam vam rekla, za Instagram reel, objavit ću i ovdje na YouTube-u na shortsu. Vidim da puno gledate moje shortseve, hvala vam. Šta ću napraviti? Jabuke ću oprat i narezat, naravno maknut ću dijelove koji su truli ili ako negdje postoji crv ili nešto. Ubacit ću i zajedno i s peteljkama i s košticama, nebitno je, u veliku staklenku, napuniti vodom i šećerom. Kažu da na 1 litru vode ide žlica šećera, da se taj proces fermentacije prije pokrene. I onda sa nekakvom krpom ili gazom morate prekriti tu teglu staklenu, jabuke miješati jednom dnevno, i kad prođe 3 do 4 tjedna proizvod, to jest jabuke i tekućinu morate jako dobro procijediti, dobit ćete jabučni ocat koji ćete čuvati negdje na hladnom. Tako da ja se sad bacam na snimanje, a vama ovdje ću pokazati kako izgleda sve to finalno. Ovdje sam našla ovu veliku staklenku i na njoj piše riža, zato što u ovoj staklenci držim rižu bez koje smo trenutno ostali. Tako da neću kupovati novu veliku staklenku, nek sam ovu lijepo oprala, nema veze kaj piše. Kaj piše riža i unutra ću staviti jabuke i vodu. Let's go! I gotovi smo. Ovdje je tegla puna jabuka koje sam prekrila sa
pamučnom krpom, stavila gumicu. Ovo sad negdje mora biti na toplom mjestu, jednom dnevno se promiješati i to je to. Obavezno kad bude gotovo javit ću vam kak mi je ispo jabučni ocet, veselim se. Gladna sam ko pesek, ali samo sam htjela na brzaka pokazati par stvari. Jučer sam bila u Jisku jer sam tražila nove zavjese, htjela bi osvježiti spavaću sobu. Htjela bi zavjese po mjeri, šivane, jako su skupe, ali pošto ne planiramo ulagati previše u ovu kuću zbog naše želje da se selimo, tako ja nisam htjela dati raditi zavjese, nego kupiti bilo kakve čisto da malo osvježim. Stare zavjese koje imamo u sobi, stare su bolje da ne znate koliko godina, tako da vratila sam do Jiska, imaju jako puno slatkih stvari, u zadnje vrijeme me baš nekak drži me to da malo osvježim, da napravim, jer zadnje što smo uređivali bilo je prije 4 godine, od tad nisam baš kupovala stvari za kuću, tako da bile su mi oči ovakve kad sam došla u Jisk i malo me razveselio taj shopping. Tako da prvo imamo zastore. Ovo su zastori koji se zovu Skorpa. Sad ne znam koliko ćete vidjeti, ovak je nekakav uzorak, izgledaju jako lijepo. Moram ih oprat naravno prije nego što ih stavim, ali bile su mi jako slatke, nije bog zna kakva kvaliteta, ali mislim da će izgledat jako lijepo. Zatim nisam mogla odoljeti da ne uzmem jednu vazicu. Pogledajte kak je ova okrugla fora sa crtama. Bila mi je jako slatka zato što stvarno puno cvijeća i kupujem i režem u vrtu i okolo po kvartu i onda stavljam u vazice, uvijek mi fale, ali lijepe su kao dekor. A kad smo kod vazica, uzela sam nešto umjetnog cvijeća čisto da malo stavim po kući. Inače nisam fan prevelike umjetnog cvijeća, to jest uvijek mi ta plastika izgleda nekak fake, ali ovo dvoje mi je bilo jako slatko i nisam mogla odoljeti. Trajat će mi jako dugo i više nego svježe cvijeće. Prvo imamo ove dvije grane, ovo izgleda kao pampas. Ja pampas imam u vrtu i pravi pampas stvarno traje dugo, dosta se trusi, iako ga znam pošpricati sa lakom i sve to. Ovo će biti puno lakše za održavati zato što pampas padne prašina na njega i onda ne mogu ništa. Ovo je doslovno plastično i samo ću isprat pod vodom i trajat će mi 300 godina. Izgleda do nekle real, kaj vi velite. I još jedno umjetno cvijeće koje sam uzela je ovaj buketić ovdje, evo čitajte ak nekog zanima unutra. Ovo čak onak izdaleka izgleda kao da je sušeno cvijeće, ja sam čak mislila da je sušeno, ali nije. Hrpa lijepog cvijeća, super je za jesen, rano je još za jesen znam, ali su nekakve lijepe jesenske boje. Zatim uzela sam papirnate salvetice, znači pogledajte koliko je ovo slatko, jako su slatke, izgleda onak dosta rustikalno. I zadnja stvar, još jedna vaza u ovoj kao nekakvoj smećkastoj boji. Da, nije mi ništa od ovog bilo potrebno, ali sam se htjela malo razveseliti. Mislim da je ovo sve skupa koštalo oko 50-60 eura, nisam sigurna, tak nešto. Htjela sam se malo razveseliti, malo osvježiti kuću i da, to je to. Znači, gladna sam, idem jesti. Za ručak imamo bolognese koji sam jučer napravila. 2 posudice sam zamrznula, ovo imam sad za ručak. Dobar tek. Pa ne snimam ti cice. Nemoj mi snimat cice. Idi odreži lubenicu, Danijele, da vidimo na što je to. Neću, zato što mi slikaš golub. Ne slikam, nek snimam. Ni glava ti se sam vidi, ajde Danijele. Neću. Ajde molim. Ne. Neću ti naredat lubenicu, neću. Ja sam naučio, znači ti napravim nešto, ubit ćeš me u pojam dok nadam se da je ova žuta. Želimo vidjeti žutu. Pa je žuta neka. Ili je? To se čekalo. Isuse, kako dobro izgleda. Ajmo probat, brzo. Evo, ja sam nam tu namjestila setup da probamo lubenicu. Nemoj probat bez mene, Danijela. Čuješ? Nemoj.
Koliko dobro izgleda. Nisam nikad u životu probala žutu lubenicu. Nikad. Dođi vamo, Danijele. A Milo? I Lilo Pazi isto. li? Stavi u krilo. Skoro sam stao na zeca. Ja sam si jednu uzela, on njih 17. Ja sam rezao. Sad. Daj stavi u krilo. Ajde zeca. Mora i on probat. Lili isto voli jako lubenice. Pa da, eto. Daj prvo nju. A kak da joj dam? A šta si joj dala to? Jel čujete vi ovo? Ajmo mi probat. Ajde pa ćemo joj dati još. Joj, kak lijepo izgleda. Po isti okus kod crvena. Isti okus. Slatka je dosta. Samo je boja drugačija. Isuse. No šta je to, GMO, ne kuži? Da. GMO bi sadila u vrtu majmune jedan. To su od Ilije presadnice. Da joj dam ovo, jel bi ona znala to odgrist malo? Ne, sve će pojest, Mateo, trgni joj. Daj joj trgni. Ne zna ona odgrist, ona liže samo. Sad slušajte. Nema više proguta. Prefino je. Je li fino? Pa bilo fina lubenica. Ispričavam se na ovim zvukovima. Ali je to.